kan sia cheu angin The Simpsons cartoon te hian future tam takan lo hrilhlawk to thina an hrilhlawk ang chu aron thleng dik mop mai zela an hrilhlawk zinga la thleng dik cha lo thin ti phudep dep tu le kumina atak taka alaron thleng ve mayang ti an hlo thon ruk em chu season 6 Tree House of Horror episode 15 na a nuclear bomb puak lai chiang taka an ron ti lan kha ani ome nuclear apocalypse chung chang hi movie and shot zinga chuan alarviau tura ka ngaya Mad Max te The Book of Eli movie anga te khan he nuclear bomb la omja chu alang chiang vewa ima sela maktak mayin he nuclear bomb hi arab thak em wangin le kovel ti top thei tu ani hiala wangin tun thlegin turam mai in anti puadu ringlo tu kantam hle a Soviet Union tlak chat no changat phei ka chuan nuclear war hi athen tak tak ringlo tu kantam hle a nima sela heti lai hian ramsang sangin nuclear bomb nei that chu inal nan ber kan mangin kan kol del dul ani sia engte hi engtiknia emu chuan The Simpsons cartoon hrilhlawk nang hian kan lamman ngei arin om tlatani achan chu mishing hian aral thuam siam chwa to zong hi ala mangveka chu po ama mishing puite chunga vek le ngal heng kan bom kol te hi mishing pakhat swaswala wanga me per ani lo chuan avarap thak don em khovel pom cha theina nuclear war hi lo theng ta se enge kan ma ba ka chuan om tang le scientist te chuan en chin na sang an local pui to changin thil thleng zui thei hi an lo she fel vek to meya alo thleng ani nga chuan kan khovel hi apa ngai le thei to ngai do nawani an ti tlat maya The Simpsons cartoon te hrilhlawk na nga nuclear bomb kan khovela hian tipua ani nga ta he khovela thil thleng tur scientist te na an hrilhlawk te chu han thlir haulokila pakhat na chuan ra dum vekina surang Hiroshima a atom bomb thlak ani khan atom thlak ani changa mini somni nuwa khan ground zero bomb po an hmona changa mel somni bial chunga khan ra dum vek asur ngala bomb khule bollo borwa ka chambang kha aron len thali ngala chu tuin taksa ade khan apo na hmuna omai main alet za thokin radiation apai nem zokani radiation hi cancer thlen nge tu ani a ala khop mai Mary Curie mother of modern physics anlo ti thin kha nuclear siam na manjua radium khoina sa ani a radioactive element lam khoi masatu ani nge a radiation wanga thi ani bokani ekman jwa po hi kumsang khazanga dang chu radiation level san lo to ka wangin kudlongin khoingam alani don lavani nuclear bomb puaka engtin tinimo iledam khochwak lavani po in bomb puakin oxygen a iral na sata wangte lumaron in siam thota wangte in tui halin isangal huam dona tui thiang lim in plak a omlo tlukani dona I in lo thei don silava damna chance inei chele don ti na ni nuclear bomb ang thau hi kan ni san ti nung tu khi ni a ni thlipui solar storm lian thama wang hian laya electronics thil hi aboi the ni nuclear bomb apo cha khan electromagnetic radiation siam chhuak ngalin chu chuan electronics thil le electric thil zong te kha ati chengal vek dona nuclear test ania apo an hmuna chaga mel sang khat bel chunga electronics thil zong ati chevek theya hei hi tipal thil thua thleng pal ni lavin heng ang atom na tho dan ve reng tura siam ani zokani tunlai bom te phei hi chu heng ai hian ala thok na dei zok zuya hengang zong hi chevek ta se siam chadvek nan chuan tharuk vel zen zon nga ngai dona pricha te engma ida thei don lava computer ra ithil da zong po a chevek anga kutna thokmi ni a electronics engma ka mangdu lo iti ni po in tui thiang lim tel lavin tharuk chung te meu chu idam khochwak man big don am ni le hei ai la rap thak jok chu ni ti thimani ang tian lo hrilhlawk hi ni ni ti thimani ang tian lo hrilhlawk ve ngot hi I oi zong ani vem le I oi zong ani vak lo ni chuan chiang takin lo ngai thala o bompuakin thachakna apek chwa khan engkim kang thei zong chu akang ral vekanga
boma thonat paule kang chetur atam mai don ti na ni chu chu kang khu chuan borak sang zok stratosphere kilometer sompanga chunglama thleng chawin a inzar phar ngalanga chu ni eng tak nyal po in a chun tlang zo don me alo le ngala eng tiang rei tur nge ti po hi soi thiam har khop maya ma se khovel pum hwa panga he nuclear war hi a chhuak ani phot chuan kumsum thum vel zet chu ni eng reng kan mudon lo ti na ni chu ni ber a eng tak lawa chuan eng thlai ma I ching theidon lo shim ti chu thil chiang sa ani a chumi pia lama bom kan ti po dan azirin khovelum zong hi atla nyam char theidona borak lum zong hi 20 degree Celsius 36 degree Fahrenheit thleng po in tla nyam thei tura ngai ani a nuclear war a chuak ani vai chuan thlai an thi zawanga ramsa in adotanga sahel ai chi andam rei deuh hlekanga ma se chungte po chu dam kho chuak turin an ma ni sa an ai angai mai theine alo bera kumnga chungtal chu khovotin khovel hi atwa manga ani na nga ya kan khovel le tur chuan kumsom ni pangatal angai don ani nuclear war zo atanga kumni thum chung chu avot em mai dona chumi pia lama thlipui kan la shat ngai reng lo chu kan ma chhon zui ngal pa tanga hei hi khomwa lam votin to ma sela nuclear winter anti mai hian tuipui lama ero chidangin na aron thok thunganga alalum don thawa ma se chuti chung po chuan kan la ton ngai lo le shat ngai reng lo thlipui chak mang kheng chuan lei hi aron tuam ngal thupanga akumakum tel chu minnoi mia mai don ani nunna dam tak chu hei hian alangei bokang ozone layer nasa takin kan ti popanga bompo achanga kumkhat aral me chuan ni achanga engzung laom tak local dang tu ber ozone layer kan ti mai chu a chen ni hle dona nuclear bomb kan nei 0.3% lek po hi ti po ni se ozone layer hi 50% chu a chedon sa shim ti na ni ultraviolet ray khovel aswa sam tak chuan nunna nei dangte chu ante in an chaklo hle anga khovel hi lolum le in pa ngai le ma se thlai chin tuma ni san hnuaya iom rei paule vun cancer nat na chance inga twal mai don ani tin thlai chin tuma ni san hnuaya iom rei paule vun cancer nei na chance inei sang twal mai dona I thlai te po chuan ra chwa turin I thar tak thei to chuang lawang he me ba ka hian kan ma bak akau twal dona aile in tur kan nei to mangdon lo wangin rilja ma the tur kan tam hle dona khovot bok tu in tur la cham boka kan om che chuan mishing hiat kan jedik tak choin the book of Eli movie ang mai khan kan kho salawang ti asoi theimi alawani radiation zungzamin ati chiat nge tur masaber pakhat chu blankton hi ani a chu nunna nar pakhat kan nei hi ni tuipui nungcha te chobul thut ber ani a tui chung chu tlemin dam kho chwa nan chadevin ilo ngai ta ka radioactive pollution awangin engkim nunna nei chu ei ala om sa shim don bok nen rilra ma thi ma bak kan tam emanga chu in chu anasa bokin tui thiang hlim in chu na anasa bok don si a ngai tu chen ngam chi po ani lo kan ei tur zong ei tlak lo ani chung po in dam ko chhuak hlo theima la ru cancer wangin I thina chance asang em thomaya nuclear bomb atanga chemical pakhatin siam strontium 19 anti chu I hiblu thamlek mu tham si lo minti hlum thei tu ani sini I taksa lutin I ru abe ngal chatanga ni e dam kho chuak zel polo ni ta ngila kan dam chung ni arei to lawanga piang swala naushin birth defects atam em bokanga ma se mishing nunna ero ti chimangin a om lawang he indona chwa to pachanga kumnga chung chu cho china da entirnan bong sa chin tanga chin kan tiang haute botol chunga thil tu ril kan da that mangte hian kan ladam kho chuak theidona scientist ten nuclear test nana soda burle beer anda chatte chu an enchina radioactive kai thoma se mishing ti hlum na khop ani lawa an enchin po in atui dat test adang lam de umai chawani hetiang tho hian
gen fu thau po hi ani arin omani nima sela mi pakhat chau tan po kum khat chung dai rin tur kan dai don am ni le tuna hian he khovela hian mishing tluk le ding on riat kan tling lo dewa ma se nuclear war chuak se chu mun nga thena mun li chu kan thi ni po in enge moza tlem te chu kan ladam kho chuak don thawa Chernobyl chana a khopui thita ang deuh khan khopui tamjok chu ani dona ma se nunna chu akal chun zom zel thawanga khovel ero apa ngai theto don lo thunga ne nang nuclear war hi The Simpsons cartoon te hrilhlawk ang khan kan ma chon I ringem tun kan khovel ton mek hi Bible hun top lama khovel omdan tur asoitinen po hian ai nang to hlia lo lok jam hian omzia omlawa ma se thil thleng thei turero soilok thei ani box ni